Ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze wowe udahema kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tunyuza kuri Bisobanukirwe Official. Bisobanukirwe Official ni umuhora wa YouTube uhora kugezaho amakuru akanya ku kandi, amakuru ariko cyane cyane yibanda ku yerekeranye na politiki abarizwa muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Rero tudatinze reka tube tubabwira umwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru agiye kwibandaho. Muri aya makuru turaza kuba tubabwira yuko abanyarwanda bari muri Uganda bakomeje gutabaza cyangwa se gutakamba basaba ko barenganurwa kubera ihohoterwa bakorerwa. Rero n'abari mu gihugu cya Uganda rero baherereyeyo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, barimo bavuga ko rwose bakomeje kuhura n'ibibazo bikomeye cyane. Mu yandi makuru kandi turaza kuba tubabwira ko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Vincent Biruta rero ni Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, aho yaje kuba aburira cyangwa se aburira rero Afurika yunze ubumwe ishaka gufasha ingabo za SADC ziri muri Congo, ababwira yuko ibi bintu byo gukomeza guha ubufasha abarimo barwanya abanyarwanda cyangwa se barimo bashaka kwitirira ibibazo ko ari iby'u Rwanda, ko ibyo bintu atari byo. Rero muri aya makuru uraza kuba usobanukirwa byinshi, ariko mbere yuko tuyajyamo ku buryo burambuye, reka manze nkwibutse wowe utari wakora subscribe kugira ngo ube uyikora, ibintu birushaho kugenda neza, amakuru azajye akugeraho akanya ku kandi. Tudatinze rero reka amakuru yacu tuhere kuri iyi ngiyi ivuga ko u Rwanda rwaburiye Afurika yunze ubumwe ishaka gufasha ingabo za SADC ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'u Rwanda rero yasabye umuryango wa Afurika yunze ubumwe rero kudashyigikira ubutumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buzwi nka Sami DRC, rero iwumenyesha ko byaba bisa no kwenyegeza umuriro. Kuri uyu wa 4 Werurwe 2024 habaye inama y'akanama k'amahoro n'umutekano ka AU yiga ku gushyigikira Sami DRC, rero yiga ku gushyigikira Sami DRC. Sami DRC rero akaba ari izi ngabo rero zaturutse muri Afurika y'Epfo zo muri SADC, rero no kuyishakira ubufasha muri uyu muryango wa Afurika no mu bandi bafatanyabikorwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu Rwanda Dr Vincent Biruta yandikiye ibaruwa AU kuri uyu wa 3 Werurwe 2024 ayigezaho ibyifuzo by'u Rwanda nubwo rutatumiwe muri iyi nama. Minisitiri Biruta yamenyesheje komisiyo ya AU ko kuba ingabo za Sami DRC ziri kwifatanya n'ihuriro ry'ingabo zirwanira leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero riteye inkeke. Yasobanuye ko iri huriro ririmo imitwe yamunzwe n'ingengabitekerezo ya Jenoside irimo FDLR n'indi iri muri Wazalendo, ingabo z'u Burundi, abacanshuro b'abanyaburayi n'imitwe ya gisirikare yigenga irimo umutwe ufite aho uhuriye n'uwahoze witwa Blackwater. Nk'uko bigaragara muri raporo y'impuguke za Loni yasohotse mu Ukuboza rero 2023, uyu ni umwaka ushize. Ati Sami DRC nk'ingabo zigaba ibitero muri iri huriro ririmo iyi mitwe yose ntabwo yasimbura ibiganiro bya politiki byakumiriwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bityo rero Afurika yunze ubumwe turayisaba kutemera cyangwa gutera inkunga Sami DRC. Rero Minisitiri Biruta yibukije komisiyo ya AU rero ayibutsa ko intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarebwa
yarebwa kuva muri Nyakanga 1994 ubwo abahoze muri leta yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi n'interahamwe bahungiraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo yitwaga Zaire. Ubuyobozi bw'igihugu rero bukabaha intwaro bukabafasha kwisuganya kugeza ubwo baremye umutwe wa FDLR ufite umugambi wo guhungabanya u Rwanda, ukaba unakomeje gahunda yawo yo kubiba ingengabitekerezo ya jenoside rero muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yasobanuye kandi ko ingengabitekerezo ya jenoside yabibwe na FDLR ariyo yatumye abanyekongo b'abatutsi bakorerwa ubugizi bwa nabi. Rero bakorerwa ubugizi bwa nabi baricwa, abandi barirwa mu bihumbi amagana bahungira mu Rwanda no mu bindi bihugu by'akarere. Minisitiri Biruta yagaragaje ko leta ya DRC itigeze yemera inzira y'ibiganiro nk'uburyo bwo gushaka umuti w'amakimbirane uri muri iki gihugu. Amakimbirane rero ari muri iki gihugu, ahubwo ko yagaragaje amahitamo y'intambara, ifata icyemezo cyo kwirukana ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC zari zaragiye guhagarika imirwano. Yasobanuye kandi ko ingabo zigize SAMIDRC zagiye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero kugira ngo zishyigikire ukwinangira k'ubuyobozi bw'iki gihugu. Ngayo rero nguko abantu rero bivuga ko bafite umugambi mubisha. Minisitiri Biruta yamenyesheje komisiyo ya AU ko FDLR, perezida wa DRC Felix Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi bafite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko babyitangarije ku mugaragaro mu minsi ishize. Yasobanuye ko aya magambo leta y'u Rwanda yayahaye agaciro yashingiwe ku bufatanye izi mpande zifite mu ntambara iri kubera muri Kongo, hiyongereyemo ko u Burundi bwakoranye n'umutwe witwaje intwaro wa CNRD FRN. Yibukije ko intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje bitewe n'uko umuryango mpuzamahanga wirengagije impamvu muzi zayo zirimo ubufasha buhabwa imitwe yimitse ingengabitekerezo ya jenoside, kwanga gukemura ibibazo by'abanyekongo b'abatutsi kwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no kwanga gucyura abanyagihugu bayo bahungiye mu karere barimo abarenga 100,000 bari mu Rwanda. Yasobanuye ko ubufasha SAMIDRC yahaye abaturage muri AU no muri aba bafatanyabikorwa bwakwenyegeza intambara iri kuba kandi bwaba bushyigikiye leta ya Kongo yanze inzira yo gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro. Yagize ati leta y'u Rwanda irasaba umuyobozi mukuru wa komisiyo ya AU gukoresha ubufasha bwe agasaba leta ya Kongo gukurikira inzira y'amahoro binyuze mu biganiro bya Nairobi na Rwanda. Minisitiri Biruta yasabye abagize akanama k'amahoro n'umutekano ka AU gusura akarere k'ibiyaga bigari bakareba ukuri ku rubuga kugira ngo bamenye amakuru ya nyayo kuri iyi ntambara. Yizeza perezida ko komisiyo ya AU rero ko u Rwanda rwiteguye gutanga umusanzu warwo mu gushaka ibisubizo by'iki kibazo. Urumva rero ko ari uko bimeze. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi ngiyi. Iyi iravuga ko rero abantu bari kwibaza ko uko abanyarwanda ba Uganda bazaba rero mu gihe cyo guhera mu gihirahiro.
Inkuru iravuga ko benshi bakunze kugaruka ku ihohoterwa n'ihezwa rero rikorerwa abaturage bavuga ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyamara hakirengagizwa ibibazo uruhuri Abanyarwanda bari muri Uganda rero bakomeza guhura nabyo. Buri gihe iyo ingingo nk'iyi izamuwe, benshi mu batazi amateka y'akarere k'ibiyaga bigari cyangwa abakiri bato bibaza impamvu buri munsi humvikana ko hari abaturage bavuga ikinyarwanda cyangwa bafatwa nk'ubwoko bw'Abanyarwanda ariko baba mu bindi bihugu. Umuzi w'iki kibazo ukubiye mu mateka agoye y'u Rwanda. Benshi muri aba baturage n'abageze muri ibi bihugu igihe abakoloni bagabanyaga ibihugu mo imbibi. Imbibi z'u Rwanda bakazigabanya, ibice bimwe bikajya kuri Uganda, ibindi kuri Tanzania, ibindi kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyarwanda bari batuye muri ibyo bice by'u Rwanda bahise bahinduka abaturage b'ibyo bihugu. Uretse abagiye kubera iri katwa ry'imipaka, hari n'Abanyarwanda bisanze muri ibi bihugu rero by'ibituranyi kubera ikibazo cy'ubuhunzi cyatangiye mu 1959. Imiryango myinshi yaba mu 1994 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi yatashye mu gihugu, ariko hari abasigaye yo muri ibi bihugu birumvikana. Rero hari n'umubare w'Abanyarwanda wisanze mu bihugu by'abaturanyi, cyane cyane muri uko hari n'abagiyeyo bagiye gupagasa. Rero bagezeyo babona barahashye, bavuga bati reka tuhagirire imiryango. Uretse muri Tanzania umuntu yavuga ko aba Banyarwanda bafite agahenge. Mu bindi bihugu nka Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aba baturage bahora mu ruhuri rw'ibibazo baterwa n'ivangura ndetse n'ihohoterwa bakorerwa. Kuva Yoweri Kaguta Museveni yajya ku butegetsi muri Uganda, aba Banyarwanda bari no mu moko agize Uganda bapfuye kubona rero agahenge. Muri Repubulika zabanje nk'iya Milito Obote rero ho ibintu byari ibindi kuko Umunyarwanda yahigwaga nk'uhiga umwanzi. Muribuka ko iyi ari nayo mpamvu yatumye benshi mu Banyarwanda bari muri iki gihugu bahitamo gufatanya na Museveni mu rugamba rwo kubohora igihugu. Iri hohoterwa rikorerwa Abanyarwanda bo muri Uganda ryageze no kuri Perezida Museveni uyobora iki gihugu nyirizina. Ni kenshi Obote yumvikanye amwita Umunyarwanda ukwiriye gusubira iwabo, kandi n'uyu munsi izi mvugo muri Uganda ziracyahari, kuko uzumva hari benshi bavuga ko impamvu u Rwanda rutera imbere ngo ari uko rero Perezida Yoweri Kaguta Museveni yaba asahura iki gihugu cy'u Rwanda, iki gihugu rero cye cya Uganda ngo azanira u Rwanda, bityo ngo Uganda yo igakomeza kudindira. Urumva rero ko wa mugani uramutse wumvise ibyo bavuga perezida, ntabwo wahita utekereza uko umuturage we uri muri aka gace abayeho. Rero hari uwitwa Frank Gashumba rero akaba rero we hari icyo atangaza, avuga ko rimwe mu ihohoterwa Abanyarwanda ba Uganda bakorerwa ari ukwimwa ibyangombwa birimo n'indangamuntu ndetse na pasiporo. Ati hari Abanyarwanda benshi nkanjye muri Uganda bari guhura n'ibi bibazo. Umunyarwanda wavukiye Uganda udafitanye isano n'imwe n'u Rwanda, ubu byabaye ikibazo ko ashobora kubona ibyangombwa cyangwa se indangamuntu ya Uganda cyangwa pasiporo, kubera ko abakora mu rwego rushinzwe abinjira n'abasohoka ubu ari bo bari mu bagena ukwiye umunya-Uganda uwo ari we.
Iki kibazo rero cyo kutabona ibyangombwa ko by'abanyarwanda bari muri Uganda bituma hari uburenganzira batabona, kuko ntabwo babasha kugura imitungo ibanditseho, ikindi nta nubwo babasha kugura amasimukadi ababaruyeho n'ibindi bikorwa, ikindi ntabwo babasha gufunguza konti muri banki. Urumva yuko rwose iki ari ikibazo gikomeye ku aba baturage babuze epfo na ruguru, babuze umunyarwanda babura n'umunya-Uganda. Urumva ko bigoye kandi bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Abasesenguzi rero bavuga kuri iki kibazo bavuga ko kiba kibitera ari uko abanya-Uganda batekereza ko abanyarwanda bari muri iki gihugu baba baratumwe n'u Rwanda kuneka Uganda, cyangwa se bakaba ari uko bimeze. Ikindi kandi abandi u Rwanda narwo rugatekereza ko ngo Uganda yaba ari ahubwo ibafite nk'amaneko ineka u Rwanda. Ni ibibazo bikomeye rero nawe ushobora wakibaza utese aba bo bazaba abande. Ngayo rero niyo makuru twari tubafitiye yuko bimeze rero n'ibisobanukirwe official. Mbere yuko dusezera kuri bisobanukirwe official, reka tubanze tukwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru yagiye agarukaho. Muri aya makuru twababwiye ko leta y'u Rwanda rero yaburiye umuryango wa Afurika yunze ubumwe ko yareka kohereza ingabo za SADC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ngo byaba atari ukuzana amahoro, ahubwo kwaba ari ukwenyegeza umuriro w'intambara zikomeje kuhabera. Mu yandi makuru twababwiye ko abanyarwanda bari muri Uganda bakomeje gutakamba ko barenganurwa, kuko bakomeza guhohoterwa rero kuko bavuga ikinyarwanda kandi baravukiye muri Uganda, bakaba banimwa ibyangombwa. Iyi ni bisobanukirwe official. Kora subscribe, amakuru yo azajya akugereraho igihe. Komeza kugira ubugiri n'ubugingo.